Lunglei District Youth Congress Committee chuan thu chua siamin District Jail Lunglei thuam thaturin sarkar an phuta duty in dailo na awanga tlan chua kanom chuan Lunglei mi puite atiral ji hle ani ati LDYCC chuan vo in khan thu chua siamin April ni som pakwa sangni somni le pathum jing lamdar ni vela District Jail Lunglei tanga mi panga an tlan chua awanga Lunglei khu puile a chevel mi puite ral jit na hi LDYCC te chuan poi kan ti em ani an tia he thil thlenga wang hian vo in khan LDYCC ten District Jail Lunglei chu a hmuna tlo in thil thlen dan le thlen chan te an enti an soi olsam taka jail tang mi panga an tlan chwa theina chan hi Mizoram sarkar in District Jail Lunglei a hlam chhia wang le ati tur ati lo wang ni a an ngai thu LDYCC chuan thu chwa hian an soya tundin hmuna District Jail Lunglei a hian thoktu mi somni le pathum om tura mi som pathum chia an om me kani an tibok District Jail Lunglei a medical duty tur pakhat ma an om lo ti soin nurse pakhat an nei chun chu serchi pa attach da mek ni in an pharmacist po kumin January khan a pension to lain a IO tur da alani lo ti an soya District Jail Lunglei hian motor dang pakhat ma nei lovin ambulance pakhat chawan neya driver pakhat ma pe kan ni lo wangin emergency motor khal tur po in warden atanga po chop thinani an tibok District Jail Lunglei a hian tang inmates om theizat capacity mi za ani lain tundin hmuna hian mipa za somthum pali le meichia som paruk an zawain mi za somnga anom mek ti LDYCC te chuan an soya tang an tlan chwa theina chan hi District Jail thoktu te in thlada awang ni lowin thoktu te in dai lo wang le sarkari na ti turati lo wanga an ngai ti an soibok District Jail Lunglei building chu siam that le thom that tul to tak fek an ni thu LDYCC te chuan an soya staff quarter te po thoktu ten an mani sen sawin an thom that thin ti an soya duty post pasari omzinga post pathuma duty tur cha Mizoram Home Guard da an ni chu tang tlan chwa na chana an ngai ti soin duty omlo na post zona tang tlan chuak te hi an chuak ti an soi District Jail Lunglei a Mizoram Home Guard duty in dailo na hi Mizoram sarkar hian arang theang berin da belwat turin kan phutani an tibok District Jail Lunglei har satna an to te me ni som pariat sang ni le som ni le pania media ten a hmuna tlo in an lo tlang au pui to ti LDYCC te chuan an soya kum khadon ni nuwa po an har satna to te hi Mizoram sarkar in sutkian sakchu soilo thoktu te ama aya in dailawa anda hi Mizoram sarkar in District Jail Lunglei angai tha zia tirang tu ani an tia Lunglei District khotlang le mi puite nun phung alo ral muana alo him theinan District Jail Lunglei hi thuam thatur le ngai sak turin LDYCC chuan Mizoram sarkar an phutlat ti thu chwa hian an soi ani ini dia cin kan ini no ta oh tidak ini puta sekarang ikut ai no ta dua lagi live trong hiện là sẽ phải thu xuyên em được trên cái số một kêu đâu là anh làm khí bây giờ không thấy mấy cái nó sẽ thấy mấy anh chúng ta chọn công khai ra là xin thế cái điều này thì mình bắt buộc công khai là nó thật thật hẳn rồi với là Lunglei District Youth Congress Committee với tụi ta OB ta hết tiếng là District Jail Lunglei à cần cái là kan shet thawang in min pia me a som pariata District Jail tangin tang mi panga an tlan chuak ti kan hria a Lunglei mi puite kan ral ke ebe ma ni zang lama te veng thang ate weme te khotlang anu naw mo ang te thamon turin duty te po anom ti kan hria a pui kan ti tak ta zeta Lunglei District Jail kan shet to angin kan shet thawang in nikum me thla tang to khanin news sang ata kan mu a zone te point ang puang thena chunga chuan atlak bal thu ziat te le hetiang lai thok tuin dai lo ziat te kan cha thena ni kuma news kan ngai thak ang khan he voina ni kuma an puana tanga kum khat ating ve don to a chunga tang chuanin voina hianin a thok tu te po pakhat ma lain da bel lo le tuna hian thok tu hi mi som ni pathum am tu mi som pathum chen oma tuna hianin driver po na nei lova tin motor po hi ambulance pakhat an pul ti me lo chon nei lova medical doctor duty medical officer po nei lovin nurse pe hi chu tuna sia chi pa ta chin an ne a chuanin tun January thakan pharmacist pakhat an nei hi pension to boka chuan thok tu te hi tuna hen dai lo emema tun helai thil thleng hi helai jail thok tu te hianin thanim ngai takin veng ma se
ati thei tu sarkarin an mamu ang tele ami hring en tol tu tur mamu ang ada thei lo awanga hetiang lai thil thleng hi ni ani in kan hria apoi kan ti em a chu wang chuan kan sarkar hianin helai lungleia I mun poimo tak mei le hetiang lai district jail hi thuam kha se athok tu te po hi he a chak zok hianin da thar se da kha se ti hi lunglei district congress thalai te chuanin kan du tak mewa chu wang chuan voila hian lunglei ina kan mamo hi sarkar hianin min beng khon sakse min ngai thak sakse ti hi kan du dan ani material hi chim shimani cement ver hi posan hi mo khop wi vek lo lo me dom ne la di la hi chona lai tak an khalai hi chona la an chona lai tak khani a bang bul re ta kun chapal king kan sara helai bal habula kun helai dawa thang dawa yan mo a king le lam kan chat le antinan an post ta omni se hemi post antinan pathum cho bo ven po ni se temin ajiang security cha do mo minus nei sense one an mu pa tu ga panin ha ta le khoi ga am ti ka heta le a hian an omani chu helai chu po kha hemi post chu all ta ni ma se helai tang po hian amu thei thawa helai tang pon amu thei thawa ni chu mo chun he ta tang hian helai hi ron mu thei tho hei po hian helai wa mu thei an po sa ngai omlom ni sen chun ani prevent Lunglei District Congress chala in Lunglei District Jail vein khan an tlo a Mizoram Sarkar to District Jail ngai sak turin an phut nilai ni jing lamdar khatle chan vele dan in kar vela Lunglei District Jail atanga mi panga an tlan chwa wanga Lunglei khopui le ache vel mi pui teral chi taka anom mek chungchanga Lunglei District Youth Congress Committee hian en fe in vein khan District Jail hi an tlo a thil thlen dan le om dan te an zir chiang ani tu chuan siama Lunglei District Congress thalai chuan Lunglei District Jail atanga olsam taka mi panga an tlan chwa thei chan hi Mizoram Sarkar in District Jail Lunglei a hlam che awang le ati turati lo wang ni an ngai thuan soya Lunglei District Jail a hian thok tu som hi pathum om tura mi som pathum chawan oma medical duty tur po anom lava nurse pakhat an nei chu tuna hian ser chi pa attach ni in pharmacist chu kumin January thla khan pension in a chhuaka hemin hu hian ai o tur da alani lava tang om theizat chu za ani line tundin huna mi parza somthum pali le meichia som paruk an vai mi za som nga an tang meka tang an plan chwa thei chan hi district jail thok tu te in thla da wang ni lovin thok tu in dei lo wang le sarkarin ati tur ati lo wanga an ngai ti an soi LDYCC chuan Lunglei District Jail hi a building shrim siam that angai hle nin an soya staff quarter te po atabal hle a duty post pasari omzi nga Mizoram Home Guard duty ten post thum che an wa theya hei po hi arang lama siam that atul ti an soi